ai samu tum jupiter myam ning video si ja technical group akoi technology gi oba technical gi oba news sing che akoi na manipur lon da translate tok thoga myam da information che saftong na hona jabne masi gi akoi gi topic ase akoi na phone je lupa lising manga dagina tara fawa haibdi 5000 dagina 10000 boki mung da level range da level phone je karamba phone na karamba brand gi karamba phone na khwai dagi hena akoi da pai bada nungai ga da boge hadi processor dagi kai di khwai dagi hena nungai bado karamba na oi bagi habdo 1 dagina 5 fo akoi myam da mathang naw na akoi myam pulo aduga magi akoi display se magi main data akoi gi MSP the main selling point je magi phone ji ni selling point oi se 5 inch display ne magi display se sangbai jang full HD na tre only HD display obne aduga magi rear camera se 13 megapixel aduga front na 5 megapixel ne magi processor is Snapdragon 425 Snapdragon processor ne aduga dual sim dedicated micro SD hadi sim ani haba madung da magi ngai bamna memory card chu mu haba ya gani magi phone je akui number 5 da akui Redmi 5 to number 4 da lega dori se 10 or Amazon exclusive to Amazon online shopping the phone masai mamal ga chanan na yamna magi powerful Snapdragon processors 430 octa core voice la magi mamal only 6699 adi shintaru ka chatre khatane mai odo shi adu magi MSP main selling point magi na 5.5 inch display IPS display ne do 2.5 D cuff magi side inch kan ko easy se kan cuff ba adi amna fajaba kan ne ndo pixel je my pixel resolution 403 pixel resolution magi orije aduga RAM 3GB RAM oga sen magi system chitra je nogot Android N ni mangon dele je adu magi je battery se 3930 adu ki mati adi mamal se yengaro gadi amna phajaba kano ne mangon da yaw je camera je 13 megapixel ne kano the rear camera da front da 5 megapixel oga da ne Qualcomm Snapdragon amna phajaba mamal ga chana da amna phajaba kano ne C number 4 da lai je hogi top number 3 da lai je Redmi 5A magi main selling point ori se magi display se ni 18:9 aspect ratio na magi display ji am phajaba da HD plus resolution je HD plus or pa adu magi body se phone ji masagi body se metal ora ani mangon da adu magi Snapdragon processor ga je moi lak 450 Snapdragon ne lak je octa processor da adu battery se 3300 mAh la ni adu magi camera se 12 megapixel la ni the front na 5 megapixel gumba la ni yamna dum compact ba di yamna phina lupal sing ni pan 8000 de ma ase kan de online store da 7999 level adu phina 8000 adu ni magi phina MI gi da kitang ma de magi flash sale na phina side MI store ga lita ba ko manipur de aduna ne tamogi flash sale ngai na ba adagi na traga na ko ye sai wai da kanu ga isina dukandar ga dra moina online de kakshel ga mamal che upa lising ma chawa ga hel ga yum je masina ko mai da kitang ngai da ba ga da mai adagi mogi kanu phone de dum phare ha ya mogi mai kanu production je dum sina ba ya ba kanu to bu ore ko ye top number 2 da lai do se Honor 7C mai price 9999 ne mamal di 10000 ha de ne hadu magi kanu to se nuagonda kanu ko MSP audio si magi the rear dual camera ba dual camera ani odam ne 13 megapixel plus 2 megapixel ni mangonda adagi ko portrait mode ka hana ko maninga blur chalan di ko object ko tang da clear hen bi ko mo de mo yara ani adu magi kan to si Snapdragon si mangonda chamane 450 octa core processor ni adu magi pixel di kitang mangonda handara 268 pixel ka tan mangonda lai de si adu display ding sa gi do maina 18:9 aspect ratio da dum ani adagi RAM 3GB RAM nakani adugo ROM 32GB ROM nakani adugo magi kanu se battery sina 3000 mAh ne price di 10000 ai done adugo mathang da kanu se front facing da magi front facing hai ko me front facing camera se selfie ki 8 megapixel le mo da dum adugo kanu da su ko selfie flash ka hai ta le mo gi moi gi lonse da kanu da na Honor gi da na soft light toning light soft selfie toning light hai bol male mo je sumaina lai Fandala di si Redmi Note 5 ko India ko no quite ki yamna yoliba phone ne Redmi Note 5 se magi kanu se main selling point or se 5.9 inch magi display se kan ma su GST dum yaw ne
ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯅꯦꯞꯗ꯭ꯔꯦꯒꯟꯁꯦ 625 ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯔ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯦꯇꯦꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯄꯥꯋꯔꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯔꯁꯤꯅꯤ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯗꯤꯁꯄ꯭ꯂꯦꯗꯤ 18:9 ꯑꯦꯁꯄꯦꯛ ꯔꯦꯁꯤꯌꯣꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯥꯏ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯔꯥꯎꯟ ꯁꯔꯀꯜꯗ ꯗꯤꯁꯄ꯭ꯂꯦꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅꯤ ꯃꯥꯒꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯕꯦꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯕꯦꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤ 4000 mAh ni mangod battery khwaidagi powerful oiba battery ni mangod yaurisi magi main selling point oisi battery sini aduga magi processor je Snapdragon 625 Snapdragon 625 je aduga magi processor di adugi madi phare RAM je 3GB RAM ne ajiki 10000 ki range 10000 chap chan piba on 9999 sida sida lai magi variant ani lai bane variant ani sida point dum ahem de kana da brand khalai mota di processor ka cham mane only RAM 4GB or 62GB khatang or kudu ki mamal moina adugam hen bra khalai duna ado koi logo ha tar gadi 300GB 3GB RAM or ga 32GB ROM or bije masi wina pabio magi processor am ngai ne adu selfie flash yo aboni mawon da chu adu 5 megapixel ne quite powerful ba quite gi hena maji popular phone je Redmi 5 ne masigi to pandagi na 5 pi bije bi ana technical da khuna conversion 1 2 3 rank 1 2 3 tar and bije den de khuni comment oina masigi kam na hajim matam de ye khoi india da ndro khoi manipur da khama phone hena quite chali ye bije hando adu gi statistics to khuni to chaga comment da comment de bije bane ita sine wan tare Samsung yawi adu yawi habagi ma do kan to bi no se su comment to ni mathang gi electron jo khoi dara de sin 10000 da gina 15000 ku no de kram phone phari bage abdo ko mathang gi video da mo khoi upload to no na jage akoi gi video sibu akoi channel sibu support of you like to view amjung akoi myam gi mod comment adu makha gi comment box da comment to biro aduga channel sibu subscribe to view amjung share to view